قال الإمام والكوي المستهين ما لم يكن هو المستهين هو الكذا هو الإمبوسيبل كان هذا الله من الله والله من الله وكل مسألة فالله من الله حتى ولا على إذن المستهين ما لم يكتبه الله لك هو نقصتا كوكو الله من الله مكم حري haray ɓeyde wadde ɗo yandi ɓeyde wadde ɗo sabu allah ka naatugol haray sukaaɓe wonɓe ɓen ka dambugal koɓe woniri ɗon ko nafa meɗen en fuu kala mo ɓe wi seenor ɗo yonti seenor ɗon kala mo ɓe wi yaaru ɗo yonti yaaru ɗon fii e waaw hejjude e jonde nden heɓen no juulire juma on juulen fuureji ɗi wonde en hoore jam yandi idan haray gomɗingol oɗo koddori e no jeeya e ko watta ha neɗɗo si a mooɓi jawdi aduna on fof a jogike a jomɗina koddori e ɓernde ma ɓuɓata si a ardike aduna on fof a fewdi e hoore maɓɓe a gomɗinali koddori e ɓernde ma nde deeƴata idan ko deeƴinta ɓernde ani adama ko aduna ɗo kala mo o woni ko gomɗingol wondema ko heɓi kon ko allah jonnimo ko o faɗi kon ko allah ɗum ɗo haɗay ko an woni galo si a jaɓali ɗum ɗo kala ngal rewɗa a mooɓay kono ɓernde ma nden fatay nde soñjo a wonta wut idan haray ko yowodiri e oɗo fatundeji hikma makko on o waɗani en piiji ɗiɗi so o jonnima hunde a jogike nde a gollitirinde ka o wima ɗon a heɓe baraji so o jaɓitinde e jungo ma a muññike a yiltitike e makko kanko allah subhanahu wa ta'ala a heɓe baraji modi allah niɗen e malore idan si tawi neɗɗo ma feƴƴini a yiltitike ko allah subhanahu wa ta'ala a wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a ɓiyali gaɓɓuɗe maɗa a feekali linke maɗa a yaltali fesuɗa talliɗa waɗɗa komo hana mayde maayi koko hana wadde waɗi a jebbilanike allah subhanahu wa ta'ala a qirritike ngol ɗo konngol argol ko alquran inna lillahi wa inna ilayhi raji'un min ko allah jeyi men minen ka allah men hootata an ko allah jeyma ko jeyɗa kon ko allah jeyi ko kalifu woni e jungo ma si tawi halfinɗo ma arani ko halfini kon haray makko bayagal ngal ko ya joni tumata a welti ga haray yam ɗon kadi mi yettina ɗula haray no woowi noon so tawi ko moƴƴata hana moƴƴi mawɓe maaki wondema haray ɗe ngeli sen heɓi siga ɗum ɗo haray en jonnodira e juuɗe faabo ɗen kañum faatoɓa ɓen ɓayɗen anndi hannde kala ko goɗɗo heɓi ɗo haray ko ma puɗɗin tawe e muɗum jinnu ɓeygure no acca haray ɓeeɗo no hanndi e walliteede joni noon gooto meɗen kala wawata wiide yaha ko ɓeygude toon wallitoyo toon ko seeɗaɓe heɓata ɗen haqqille ɗon heɓa nden no feere joni haray ɓe maafiye en jonnodiri juuɗe ka tummodiral ɗo mo kala ko heɓi feere muɗum hawtodiren e sendanen kañum fatawaɓe ɓen ɗiɗo ɓe welto ɓe waltota ɓeygudeji haray se yi salliɓe no jinde nder gama woɓɓe goo haray ko ɗum woni koɓe nela e konngol mawɓen ka miside ga ɓe maaki haray soferjo maire rattoma on simo nder ga yo yaltude faala yide makko ko yaasi soferjo maire on so tawi mo ga yo yaltu ɓe faala yide makko ɓe maaki ye moƴƴin sappaji ɗi yandi en anndi hara moƴƴingol sappa on ko hunde ɗaɓɓande nder julde Sofia jogum ko dina biar dia skip biar Sofia jog mana tu mah na
ka fili dal lewta ko naaki e fili to joni chauffeur jo mais ratto ma haray be fala mo de yaas suma dergal haray si tawi neɗɗo on heɓi musiba na mi hano français Excusez, le chauffeur du maire de Ratoma, s'il est dans l'enceinte de la mosquée, il a demandé de se présenter auprès du véhicule du maire. Le chauffeur du maire est demandé s'il est dans l'enceinte de la mosquée de se présenter auprès du véhicule du maire. S'il est là, il a demandé dehors. Je vous en prie. Assalamu alaikum. Islam tawi neɗɗo heɓi musiba heɓi fatunde ma jawɗu makko boni Allah subhanahu wa ta'ala no waɗani en nokadi moƴƴere molanaɗe holɗu gon ko kaɗi yeeso ɗo ɗi o wi wa bassiri sabirin alladina ida asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun oɗo neɗɗo mo tawi so heɓi musiba konngol makko ngol fuu ko wiigol ko Allah jeyi men koko Allah men hootata Allah subhanahu wa taala wi ɓen waɗayɓe ɗum ɓeɗo heɓe mari junɗe Allah e hoore maɓɓe Allah kalifo a jaɓi a jonnitimo a heɓay baraji go'o a heɓay julde Allah e hoore maɗa ɗiɗi heɓa yurmede Allah nde tati Allah seeda nikke makko e fewɓe ɓen jeeyaɗa mo ɗum ɗo ko malore molnade ka idan nela sallllahu alayhi wa sallam eɓe maaki si neɗɗo heɓi musiba o wowlingol ɗo konngol o wi allahumma ajurni fi musibati waklufni hayra minha Allah subhanahu wa ta'ala yoɓaymo baraji lontinanamo kadi Allah yoɓaymo baraji lontinanamo en geeli oɗo sonnajo nela sallllahu alayhi wa sallam wiyeteɗo ummu salama nde moodi makko feƴƴinno tawi himo hunji o mako nela sallllahu alayhi wa sallam o jooɗino o miijiti ha ene si o wowlingol konngol ɗo hara ko hombo o heɓata ɓuri abou salama kono madama ko mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o maaki inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajurni fi musibati waklufni hayra minha ɓay o wowlingol konngol ɗo ɓaawo nde keyngu makko ngol lanni ɓay o yalti e keyngu edda makko lanni on tuma saydna aboubacry siddiq radiallahu anhu seeni no ƴami mo o wi o faalaka Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu seeni ƴami mo inno faalaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seeni ƴami mo Allah waɗi o jaɓi nelaɗo toolimo kanko ummu salama o woni hannde kadi ummul mu'minin o woni ummul mu'minin idan o heɓi ɓuri abou salama ɗum ɗo woni misal laaɓungal hollal ngal en si wonti heɓi musiba o yiltitiki Allah subhanahu wa ta'ala haray kanko oɗo neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓay mo jonni ɓurɗi ɗuɗe donc haray jaɓe haray o yaafoto olon o ɓuri ɗigade tan yaafede ɓeyano seenade ɗumre dambogal ɓon libre wattane haqqille imam to jom goɗɗo wona ɗo islamu fayda ko heewi ko yana président heɓade to yawama wuddede to yawama wuddede ya mbuɗoga dambugal voilà voilà Ay,
sen sako so wedditike ɗo ha heewi teddula onade nena président goɗɗo gaɗaɗata goto feƴƴinara karaboke o heɓali ni mi noddi wadde ɓaare kene dal gotoɓe haray on salminama musidal meɗen ɗo ɗe moɓodiri ɗo fi juulugol juma e nde julirde men mawde nde docteur Madouri Bari waɗanta en ɗo darsuji e nder semaine on balɗe nayi on fof ɓe waɗanay ɗo darsuji e ɓaawa futoroɗe darsuji le ko darsuji Blay. Ko organisation on ma jeunesse on ko ala ko hande sande ben be ande place anderga woni ko dambugal do wonno ha ko daga nan ko dato on kadi ñay do darsuji ɗin ko huɗɗoto koye koye tenenje ɗen e lanna e alkamisa on tenen ɗon ɗe iɗe mari ɗo mo lakkasul figi hiyo ɓe waɗanta en ɗo tafsir muɗum e pular ayna firo muɗum e pular tawa noon ɗon no yowoni e darsuji ɗuɗi figiha natuɗe e nden e nder ko ɓe ƴettanta en ɗo e nder darsu on kon haray naayi en paama ko bindi wonɗi e nder on deftere ɗum ɗe woni e yaññande en ɗo ɓe yewta en ɗo masalaji ɗuɗuɗi e nder muɗum wonde hay oluha e nahaw ɓe naadu nayi en e nder darsu on oɗo waɗi assistugol mo woni kaka ɗo woni kaka audio ji woni kaka argol ka juulirde ɗo ɗe tawe e janngoɓe ɗi ɓen e
en tawayno wonde nafoore ko moolana donc haray jama on no tora wakkilagol tawtadi darsuji wona yimɓe wakkilaniɓe diina muɗum kan wakkiliɓe fiyo Allah yoɓi ɗum ko ɓuuri e moƴƴude haray ɗo kadi so yi noon o jama no hannde no waɗi ɗo perturbation seeɗa e fi jama on no hejjira nder ga eɗen mari délégation ji wonɗi e arde sabu ɗen heɓi kuureji ɗiɗi e nder nde yontere ɗo sonnajo luttuɗo e jibingol no feƴƴini hanki jemma ɗo on no tawa e duwaɓe juulede ɗo torane fi yo Allahu taala on yawtanɓe koɓe woppuno kon jaɓanaɓe koɓe golluno kon naataɓe aljanna waɗiɓe Allah en tori Allah yo Allahu waɗi ɓe maɓɓe naatoɓe aljanna haray so ɗum ɗon feƴƴi ɗimmo on kadi haray ko gollowo ka mairie meɗen ɗo ɗe ratoma donc woni ko feƴƴine nder ɗe ɗo balɗe haray noon ko ɗo wonɗen e du'anade ɓe e nder nde juulide ɗo sen gayni juulugol juma on ɗum ɗon gasi du'anoɗen kuureji ɗin ɗiɗi naɓe wattino yemɓe toranoɗeɓe Allah yawtanede bakkatu jaɓanede golle naade aljanna haray ko hikkitiɗon ɗe iɗen laarude alhaaliji ɗin no fewdori ga ƴetta image ji seeɗa e nder dental meɗen haali Pulaar e invité ɓe muɗum e huwodiraɓe fof muɗum harayno nder gaɗen donc haray naaye e yiwɗoɗe e honnintelanko sengo woto woni ɗen ko piiji ɗin e 9 e 10 no tumboliri ɗo a taway ɗo ɗe wonɓe ka laamu a taway ɗo wonɓe ka sengo diina hara no kifani en toon duɗe jane ɗum fof muɗum harayno tawa e nder noddaɓe ɗo ɓen ɗowtugol kure baraji ko woni e muɗum kon ko nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yamiri en e muɗum kon e koɓe waɗani en honnente lam misal e muɗum kala man ɗowtuɗo kure du'animo ɗowtimo ɗaɓurinnimo kadi haɗa mo mari qira tani ɗum hiɓe pesidiri qira goto no fota e fello Uhud wonande yahuɓe Arabi Saoudite ma hajju hara hiɓe andi ko hongo honɗum woni e ngon fello ma ngon fello ko honno fotata andi noon baraji ɗin kono ɗi mawniri o wondani nafoore kala yaaɗo tawoy Allah haray ko way noon en andina ko tutata haray ɗum torodiri jama on yo wakkilo jokkere en dañji ɗin warta kadi e ɗeɓe ɗen wakkilo kadi jokkira piiji ɗin no gasata jokkirede noon no nelaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam joɗoranno programme ji ɗi noon haray ko ɓuuri moƴƴande e muɗum ko jokkitirgol alhaaliji ɗi noon haray iɗen darno ɗo yewtere nden seeɗa ƴetta image ji e nder karamokoɓe meɗen wonɓe gaɓen ha anden délégation on no hewtiri haray ɗen faamu noon kadi wono alhaji sellu en fof haray no am aroɓe hande kadi ka kiikiɗe ɗo ɗe sorodiri e tawɗede darsu docteur Madori Bari on ka Sumuru Dani kiikiɗe ka juulirde ɗon Allah haji sabani ɗoɗe lamba haray en torodiɗi e fof meɗen wakkilagol diina kan tambito ka tambitorano gasete tambitirede noon wonande janngugol faama yettinane leɗen wonande jentitagol jannguɓe ɓen woni ko landagol jannguɓe ɓen ɓe andina en ko holno e honno piiji ɓe fewti donc haray ko ɗum nande wonno haray président meɗen on ɗo kadi hewti ɗum ko hombo ko alaji sellu haray e seeno hewti haray inchallah haray e waɗa ina seeɗa e nder sokuma donc ko honɗum woni honɗum wawen famude haaliji ɗin inchallah
ɗo fen man jokkangol samplol Sénégal. ala jabbo lagi ala jabbo kabe Allah